Sing Hagadi, a Sigi Adum, Waroshin Poro, have is the Magi heading headlines on the Maying Tie. I quite it the sing a democracy Palivak Amada, Constitution. I quite the cookie MLA Naga, MLA Mete, MLA Nagamete Bangan, MLA, Natamayang, MLA, and Madu divide the way of a gay Madu Cano Amte Yaude. Madugi Potraki Hauna, going around the game media, sing a quarter of Puntam, the Kunjum Chenavase, leading newspaper, Manipuri, print and electronic media centers of Yawe, Nasisi, Koi Ayu, Nungingi, Namu Mutumpung. Ama Makai Doi the Hurricane, Maite Koki Naga, MLA Sing, Marukito, Amagata Muteko to a crisis conflict Sigis Mina, Mifom Pongane, Highest the Honadum, Yadra, Wafam, I just find away. Yes, government of India or Manipur government Gi, Manung the Moy Akanba in the strip sing Mayam, local Akanda, Logic Lamdam to Iran conflict solution of Honabagi, Port Manung Dudika, Sukai the Yampava, going to welcome to him to a but Adubu, Sigi Adugumba, Nasi Kauri, Mifum City, Yamna Constitution. Kandraba Andruga parliamentary system of democracy into democracy Pelevaka Mani Ibeda, the Siang Arthurs in Lana, Hangiba Yaba, Nataga, democracy, Nataga, equal constitution, Six Mamutana, Amata Kandravanga, Talengak Sasan, executive, legislature, Judiciary, Kenaba, Kandraba, Potamaka, at Minor Queen Ufang, Madam the Union Home Minister or the Hydros, Equigi, state legislature, Sing Magi, Wakan Aningbagi, Makade, the Kobiabanate, Manakorumbia, the Korumdavia, Nataga Atopasing, Mayamana, Madupulaga, Warishana, Honor, the Maduki Potumadi, Yamtina, Parataba Potamane, I love it, Madam the Equigi Sigi Poche, Equi, Nasi and View, Manipur Legislative Assembly, Adugumba, Anirak Pangiva, Port Mayam Sing, Kogi, Pangiva, Mifum Sing, Anirakta, Karigumba Makalgi, or Wahok, the Waroshin, Amatalotion, Mangam, the Propungam, the Lake, Port Amaduka, Mine, Lamkang, the Equigi Assembly floor, Wang, with the Equigi Putoga, Pongo to have a port, Wapum Sing, Kamana Purpungam, Gudunaduga, Maite, Naga, Koki, and Emily and Kaido, everything, Constitution, Provision, the Kaido Ponaduga, Sea Kotor, Isimi, the Anakari Kotor, have a port, say, I am not some of the Napumas of power, Madam de Quena Mediagi against Labor Wapum Natana, I couldn't see Wapum Tamjil, Oichung, and having the Lalagadi, Masila, having a Momasangi, Adoga Swida, Equina Lanba, Nataga Equinas Chumba, but loin to Okanda, being as an elected representative of the state, Adugi Madugi, Equigi Manipurgi, Assembly Goina, Madugi Rule Book, Amak Labor, the rule of procedure and conduct of business of Manipur Legislative Assembly Rule Book the Kari Yawe. Rule Book the Yawe Mayam Singdugi Matungina, Equina Nasifa, Karamba, Kamane Mayam Kayam Mayak Shing, Equi, Tau Paikalage, have a portrait, Equi try the Yangse, Equina, Tasiana, Equigi. Rule of procedure and conduct of business key, Madugi Manunda article Magi rule number 17A, the Makak Yawe, Madugi Potuka no Hakan, the 50s day sitting like Gadavani, assembly port says a him among the 50 days sitting like Gadam Habdo, Nasipa, the Manipur, and Masiki 50 days, let him grow in Kale, Adu Masiki 50 days sitting, Masiki Pochi Amuk, Madugi Potu, Yaudraba, Madugi elected Sing, Hibatare, Madugi punishments, article 190, Hibadi under the Constitution of India under article 20 at Aniduga, 17A, Punang as Hagi incorporate or CM reports as Karigumba, member of the Yaudri Madugi, Port Matata, Lokopia, Magi, action sing, punishment sing to we I have a city, Kunasahima Makai, Suzala Fauda, Equigi Oiba, Equina, Nasiki, me from the 20 days, Pana Pomdrivina, Nasidi, Equina, Adugumba, Moy Yam, unetiquette conduct, Natagamoki, Adugumba, ill natural behavior, Mayam, assembly the joint of the Yaud, they have a Portuguese, punishments, people, the Bagi Port Oibra have say, Swide, Amarul, Matuna de Biras, or in a Kale. Tamuki in the Laxani was Yamaru of Hong Mr. Wahai area Hiragadi Mamang the Home Ministry na security meeting of Hitama. Masida high level habitat India chief of the defense staff, army chief, the home secretary, Masida habitat, including the DGP of Manipur, Manipugi Kuldip Singh Yauna, advisor, security Yauna, Masigi meeting of Matoke. Masigi Sina, the first biggest step habitat central government to restore the normalcy in Manipur. Manipur, I'm going to say that why you job step money hidena Maduma Mayam the Panagi and Anishu with the Maduki Anishu with the quiet job of Kongangzi Ihan had a formal meeting. Informal meeting, Mayamaki, Toantoan, Unagi, Wafa Mayam, the media report Mayam the Lake, even Manipur chief minister among the Manipur State Assembly, the some give later. A formal meeting between the Cookie MLA and Maite MLA, or even between the current political dispensation, Lady Vasiki, Manung the Oregon, so Ahan Boyna, Pambami from City Tamonga 6 in a hand. Live from the Home Minister na, Indian Home Minister, Union Home Minister Amichana, Mamangi, Prime Minister Modi 100 days suba ahum suba government se 100 days suba ki achievement sing law chok ki press briefing the mang tham gi base awai ba step oina hauji cookie
Kangu ko so ko wari sanari maiti kangu so ko wari sanari at the same time maiti midi kuki ani su ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ initiative ꯂꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ process ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯊꯝꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯛꯄ step ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ stepꯁꯤ and in continuation to that ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ peace initiative ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯁꯗꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯔꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯑꯦ ꯕꯤग drama aina lawe adaga now still ngasi gi phamgada mifam sing se masi che oina lakibra koi state government gi karamba kanada piraga lakibno telephonically gi madu kauraga chatkhiba potla natra kamaina silakpa potno haibisu masi ai ama khatang masi gi posida chamam nabum klai adu masai da ai ngasai gi democracy pa lebak ama oiba taragadi democracy gi ma ki wahan thok adu gi potu kai no na koi parliamentary system of democracy da chatliba manung da laiba democracy gi constitution gi ma gi wahan thok to lahendabane lawe maramdi kaino da when the assembly is not in order our society will be also out of order na high bane ba seng na hagdi adu gi pot ngasi kon mami tari che adu tagri ngasi conflict management amada matam sang na lobu taragadi conflict tu kuina chatlagadi madu gi chatpa taragadi madu conflict tu chap chana madu asoi ba conflict amani haiba se conflict tu gi management haitre haiba se kon lobu tabane adu tagadi aikoina hojik ta seng na hagadi aikoina the act of terrorism masigi posi totally majugi potu zero tolerance ta aikoi masi kemta madu compromise ta wai hagi potu hauji act of terrorism du yarabra maram di kaino da separate administration gi wafam bukhalaga ngasi thamba proof kangrup amagi bu wari sanabagi dam to compromise ta unun soin pu bai je masi yar si oi bata ga di aikoi speaker amagi mathok dang karino aikoi constitution da kari yauri rule of process and conduct of business ta kari yauri maram di parliamentary system of democracy democratic form of government je cabinet government have state government level state subject nutaga union subject union list state subject list and lay poche masi poche union government gi mathau tabum thopa sing du tawdra antuba madu tawhon ba chumra haiba poche ko wangam le maram di kan da ekoi ningjang je india gi ahamba prime minister oramba jawahirlal nehru na india gi ahamba speaker oiba js mablankar da jejet macha amada nang magi kadam ta lakpi wona kaugi matam na mana kari na khungi ham da matam da in parliamentary convention or parliamentary system of democracy speaker is not allowed to come in pm office hana mana khungi ba da prime minister na kurak da madugi potong asai constitution gi provision manung da procedure manung da rule manung da yade ko hai khangna sorry I am coming ena prime minister masana chila kanda speaker manak ta chatlaga maina unagi hai ba wafam sim le ba swai da hujik marak sida koina legislature gi executive gi judiciary gi pot sibokta sumaina chamam na ba chai na ba lak ba taragadi aikoi ta sengna haragadi aikoi tasengna masi haibam khangde aduga union home minister amana legislature mata kawba natraga even home minister gi makha leba official is officer singi makha da state ki legislature singji leibagi film da wari chanoi pot mai laktra gadi madugi potudi ngasai koina haibadni koina sasan nama chalaiba taragadi lingba taragadi madu party gi wisdom amadi policy gi makha pona tawbani haibado huji koina chief minister je biren je adum leina chief minister ohenna magi potu adum sasan dudi magi wisdom amadi policy change tokpa taragadi madugi potudi aikoina dum change tokpa yaba government ama change tokpa yaba haibase government change tokpa haibase magi wisdom ani policy change tokbuduni koina government ja adudi aikoina government ama lebi taragi sasanam lei taragadi to protect the liberty life and property of people haibadu ngasi di ngamdre haibase ngasi tha 33 mapung pharaba time pan changjela ba pot am oibini na union government gi tawum tokpa mathok sing tawnabai damakta aikoina huji mamangdagi mayam na haina lakwa Article 355 ki matang direct Article 356 se impose to way adabani na taseng na madugi mangda Article 355 se ko na impose bachu hapsalakpani et toksalakpani adu tagadi hojik taseng na hojik moi koi BJP government sakang ata oibani na mataseng na ha dissolve to makti pamoi taseng na miraj ko adu tagadi ko na party government na khangari ba animated suspension je tawrakanda madugi poche madu people mandate ama ngasi lobu dakar oi haiba se maswai da union gi oiba subject ta ikoi
center gi oi ba pot ta ngasi gi pot se life and property am ta keno to bangam de hai ba pot ni na madu gi pot to bom to ku ngasi khoi na u da bani adana parliamentary system of democracy or democratic form of government or cabinet government hai ba pot si gi khoi manipur ri huji atra thoina thokte aduna sum pot mayam tholak ta ba pot se kari gi no hai kan de khoi na ngasi di rules law mayam sing se procedure sing se ka la ga chat pa ya da ba sing je manipur da di ta seng na hai kan di loina ma ka la ga pu chat to bu ya ba film da chat pa gi film da low ba man ba ma khak lei adana ai khoi na swise da khoi na huji ti masigi pot da khoi na legislation logo da mathok dang na kaino executive sing logo da mathok dang na kaino judiciary na kari gi no ari fourth pillar of society media na ngasi praja miyam da mik na ko hol ta ka da si kaino khak tra ni na ai khoi ji adum marak to da ichil mak dum yoksel la kan da praja singi freedom of speech saib tare si ju ai khoi da seng na ga da break ipa phaba mana dum lehen bagi pot ta ngasi asoi ba mayam da thol le na mira sari smai tam okay tamo auji anu tamo hai tare first round gi ado tamo da laksaning bazi yes cookie MLA gi oina di moi separate administration je as usual pukala kanina mayam zo num speculate over expect over pon as expected masi separate administration gi offer moi pukala ngani haibadi cookie MLA sing na hojik taliba demand se maru na cookie job committee na taliba demand se tamo separate administration gi offer union territory gi offer aduga masida natana tongan tongan ba autonomy mayam amagi offer ne khoi na taliba mayam se adu nakalam rom da ai khoi gi MLA mayam hai batare hojik mai tegi MLA mayam am sakri baje moina karam issue address torong ga tegi have chini definitely union territory ai khoi gi ngam khoi gi saruk sing hai batare masi gi kaida ba apun gi saktum kaida ba hai ba mayam se pukal am ba ya expectation adum lai tamo kamai khan be ai di masigi poche nga sai mira sa formal meeting aham ba hai ko sidi formal meeting ne lau de informal meeting ne hana lawe maram di swai da khoina khoi gi elected representative mayam legislature mayam ko bu se masi formal meeting ne na ai di masi haining de maram di formal meeting oi ba tara ga di masmai ne ka su toro mo adu ga mo khoi elected sing ko bu su ka su ya ba na te yamna unconstitutional oiba aduga anti national oiba adugumba pot amaka ki wafam da madugi constitution gi provision amata da natraga nei khoi gi kaino da democracy gi pot wahan thok lana hanba ya ga pot ngata ni ji kuki jaw community de sidai da pukhalaga khanar ba tara ga di makhoi na tham go da pot nga sai changdri ngai da mira sam tham bi da maina makhoi gi separate administration gi pot ama haiba pot yorok ta ga di separate administration ama tan ba ya ha ba je constitution karam ba page da yaw ga am ta leite aldi anti indian ni aduga anti aduga unconstitutional oiba pot ni ado mogi yamna unethical oiba behavior nature mayam amaduni makoina all is have je uli ba have je koina si uruler wafam maduda government of india na kari gi madugi poto kari gi tumin na madu accept ro le kanda aikoi gi leiriba aikoi gi kari have tare elected mayam duna kari gi madugi poto da i meeting amani invite ro kari gi yagudu no hai poto ne ba aduna nga sai koina jawla ne rugi matam da koina nga sai na pijagi ba kaino do example ngo pijagi bi ne ba madudaikoina mana prime minister mu oi hai ba tare ga su madu mana kowya di hai ba pot am leibini na js Mablankar na matam da haiba in the parliamentary system of democracy speaker is not allowed to come in PM office harapada I am very sorry haraga chelaga hawalaga even kano bokta prime minister bok chelab do ngasidi aikoina magi protocol magi leiriba adaga sanctity of the constitution natraga sanctity of democracy madu lehan gi haiba taraga di good governance am lehan gi haidi lengak sasan gi piriba magi kano kai magi chana kanglon mayam singse kaihandana thambama mathau hana taeba aikoi di husik loina mak aikoi gi leiriba piriba rule of procedure kadaba business ta oigera constitution gi article provision mayam da pibu oigera mayam da yaw report mayam se loina kaira leirina even assembly gi wan thok ma leitra kanda assembly gi floor gi wang mo da ngasidi amuksu maitai gi koki gi naga gi na apikpa adung mapot am chingjil kanda constitution gi atra hanna honarakpa adagi tasena democracy gi wan thok madun ohena honarakpa adaga legislature sing su makoi gi community dugi khatangi ora mihut wana ora potaraga di madugi poto da ngasi aikoi karino koina praja sing na haiga dawdi aikoi na sai makoi ni union territory ma tan me matang dudi aikoi na tasengna mamang da aikoi keno sing da su dum thamjagrab ne ba the union government may also create and dissolve a union territory whose the power is more limited to that of state and a piu kanda makoi union government da adum ngachai pot sida mogi power adum leyeba makoi kaino ma sem court privacy di madugi pot matung ina aikoi nga sai bidune aikoi jitori pot sidi law ajna kaino rule ajna kaino je ani sida praja da kuki haiba phurup sida tasengna yamna chamamna ba pot amakak tasengna thole maramdi law are legally binding rules and enforced by the state whereas rules are typically informal and enforced by the social norm
and expectation na haiba pot da ngasai cookie kanguna semba rules to gi matung na law mayam da namatlaga namdaraga dum makhoi di tasena chatke madoi da mayam ji yaw haibane ba adu swai gi pot mayam sing dei koina ngasai gi moina union territory gi matang du su makhoi na ngasai gi parliament duna madugi poto parliament in India can pass law and to amend the constitution and provide a legislature with elected member and a CM for a union territory haiba pot ki provision do yaw laibani na ngasai gi Delhi da Jammu and Kashmir da Pondicherry sanaba da maina mona cookie na manipur gi laiba apun bagi sakam ji thugai ra kanda apun bagi kainose gi mokhoi na khaidok ka kanda makhoi gi ba tongana separate administration ma pamba je adumaina government of India Indian government na ngasai gi poto directly administer tawga laira kanda makhoi gi administration tonga laiba duga separate administration separate union territory taba talakanda makhoi taching state ki subject mayam je loina mak muthatlaga namthatlaga chatpa yagane wakalam laiba kangu du bu kamaina koina constitution ki provision du yaudra pot da aikoi gi taseng na haiba taraga di madugi potra makhoi na chatpa du di aikoi gi laiba elected singduna su maduda yaena to holiba poche krai dina kana sai assembly ki mifam je ai nga sai sahi mada Yankai 50 days Pangodavani if Madugi Potuna, Kaigumba Pamaka, the Makoi Madugi procedure rule of conduct business that Yauriba rule book, the Yaru Potumatuina Panisum Pibia Babido, Manipur, and even 20 days for Pana Pamdrabanina, I call you Portuguese, I call you structure them Lale, Nakogi protocol do, Kalagam the Sapaya Drabina, I quit the Sing, High Tagadi, I quit elected members sing the Nasu, Makoi first and foremost duty of an elected Carino to protect the sanctity of the house and to protect life and property of each and every citizen common people ki oigadong ne habidong asidi makoi first and foremost duty ne se kaura abdina ai koi da sengna house na kaino so to the house so ne sa naido ngasidi even madugi potu kausinar aga potu la abdina makoi da ngasai gi ai gi da sengna soglakpa kairakpa privilege sokpa khotpa myam lakpo sing da magi first priority makoi na pigi do kaino khang trakana even swise da ai gi speaker na madugi mafam da phamaga jatpa yaru bagi mathau ta de baseng na haragadi ko then speaker gi magi leba jaga do da magi jo speaker gi mai office lai gani chief minister gi mai office lai gani prime minister mai office lai gani magi mai gi lai gi da jaga jurisdiction sing to da thabak torom sing do tongna da ngasai kala ga ngasai gi rule procedure me am je dum lai tawi mong da bukto bo tongna ba ta ba la ka di akoi di hoji akoi gi ira se amu kuki kanguna pami di akoi thaina bicycle na aruga bullock cars na akoi chan gari na khwai di fastest medium of ngasai gi khoi gi chatpagi travel to bagi koi connectivity ki leramba poto adumaina ngasi tarak na makoi na sidmani and again msigi matakta ekoi no jiksu narco terrorists na haiba adagi koi na illegal immigrants na haiba aduga even they can treat as foreigners makoi sing du di ekoi ta sing na haiba taraga di ekoi India gi soil dadi including Manipur or any part of India gi soil dadi makoi di chanapam su leita bane ba masigi warochin sidi sigi wari chana basinu oibia roeba ta sing na masidi wari chana gadung na teba totally makoi se koi na besia 1961 oiji 51 oiji ni yana le biji mauta so only 61 do oiba taragasu ta sing na haiba tagari makoi je totally Manipur state gi ekoi je ta sing na loina mak kano khando okanda identify toroba aro loina mak khando oba lorgana totally deport to ko sina this will be the only solution to end this conflict haiba tare adna tragedi makoi na mitai community ga makoi ga na moina maming thon buane it is against the Indian union and Manipur state government gi matakta hauba makoi gi adugumba iho makak lan makak ne war type haiba tare ko sei kone general category de laiba community level kone taishala kan di atopa fruit macha community level mayam singdo madugi potu makoi na sumaina yotpa yagni haiba pone ne ko toina aija baje okay aduna makoi sidi totally makoi lotion gi haiba di moi hat chai na te ko makoi gi khando ga identify tor kan da deport to gi baduga ekoi gi Manipur gi oina India gi oina obita ga Manipur gi oina ta sing NRC implement to no khona baje si toksan ba biometric attendance to Padana Hana Padalowa Aduganda free movement regime gi pot matang ade border pillar gi aikona khradi uji khamidra ga government na sigi posi thabak to ondok dragadi aikoi sigi posi de haujiki government ga mamangi government ga launaraga khanaraga media da propaganda taroga aikona jo awai kum dauna prajana marakta media to obisu yawdo pot ne ba law gi matungina rule gi matungina democracy pa lebak am oina constitution gi piro provision gi matungina nadraga magi particular assembly among gi state ki piriba rule of procedure and conduct of business of each and every legislative assembly ki laiba matung yarba rule procedure me amdo kandana afaba democratic form of government good governance la hen gade parliamentary system of democracy da madugi pot me amdo ngakna satlo matam do oina tragadi masi pose correct pani na is my love okay tamo thank you